Sonte kontributet janë si vjen. Robert Shkreli, $500. Lazar Palushaj, $500. Gjergj Zevde Divanaj, $1000. Pashko Nuat Gjelaj, $500. Daniel Palushaj, $500. Pjetër Berishaj, $1000. Nrek Gjolaj, $1000.
Dod Lucaj $500. Luiz Gjokaj $1000. Martin Ulaj $500. Lindon Lajçaj $500. Rok Gjelaj $500. Gjelosh Camaj $1000. Marian Camaj $1000. Roçata Kastrati me kryetar Valentin Lumaj $500. Pjetër Stanaj $4000. Si gjithherë. John Stanaj $2000. Nipi. Martin Gjergj Marashaj $200. Lutz Gojçaj $200. Toni Gojçaj $1000. Anton Lajçaj $300. Nua Lulash Gorvokaj $200. Anton Toma Gorvokaj $200. Simon Toma Gorvokaj $200. Lulash Palushaj $200. Zef Zigi Dedvukaj $500. Kisha Shënpalit $1000. Faleminderit. Gjok Martini Junçaj $1000. Palok Zefi Junçaj $200. Luk Junçaj $1000. Anton Kol Sinishtaj $500. Nikolas Luk Sinishtaj $300. Nikol Luka Vulaj $5000. Që gjithmonë. Faleminderit. Luiz Rok Lëgjuraj $500. Mark Nikol Lëgjuraj $1000. Ted Gjergje Dvukaj $500. Luiz Cacaj $500. Fran Gjeka Sinishtaj $500. Pile Vasel Pjetri Gjonaj për shpirtin e të ndjerit Nikol Gjonaj, vllaut saj, $500. Luiz Vasel Gjonaj $200. Gjergj Vata Gjokaj $500. Royal Diner Pashko Martin Albert Gojçaj dhe Nipi Gjovalin Selca $1000. Rok Preka Gojçaj $500. Nikol Doli Gojçaj $500. Anton Det Gojçaj $250. Zef Toma Gjonaj $300. Tod Martini Vezaj $300. Lek Leci Gjonaj $1000. Rok Zefi Lucaj $500. Gjergj Ivezaj $500. Vasel Mark Sinishtaj $300. Everest Vatnikaj $1000. Pashko Gjokaj $1000. Kol Gjolaj $2000. Gjok Kol Micakaj $1000. Niko Martin Uli $100, antari më i ri i shoqatës tash. Faleminderit. Antarët e Këshillit Kishës së Palit. Edvin Hoti $100. Anton Syli $100. Marash Micakaj $100. Kristian Miculi $100. Prang Balabani $100. Gjergj Kol Lajçaj $100, kryetari i Këshillit, kryetari i ri. Faleminderit. Steve Toma Junçaj $100. Disho Sinishtaj $100. Palok Toma Berishaj $100. Simon Ivezaj $100. Robert Samaj $100. Nik Gjurashi $100. Mark Gjergj Gojçaj $200. Steve Gjeloshaj $100. Pra antar të Këshillit të Kishës. Faleminderit. Gjok Nikol Lulaj $1000. Tom Gjolaj $500. Bada Technology dhe John Gjolaj $4000. Faleminderit. Maloti Vezaj $1000. Kanto Dushaj $100. Gjergj Vulaj $1000. John Perkaj $500. Simon Gjoni Sinishtaj $200. Dodi Vanaj $200. Kolde Divanaj $200. Gjok Pjetri Gjolaj $500. Robert Lëgjuraj $1000. Nua Kol Gojçaj $200. Pashko dhe Gjok Gojçaj $500. Fran Gjokaj $500. Ekrem Bardha $5000. Faleminderit. Marash Nëculaj $300. Mark Gjergj Berishaj $2000. Anton Micakaj $500.
Wilson Sinishtaj $200, Zed Berishaj $500, Agron Dedivanaj $200, Peti Camaj $500, Gjergj Kelot Gojqaj $500, Gjovi Lulguri $300, Tom Gjokaj $1000, Ilir Gjokaj $1000, Mark dhe Martin Gojqaj $1000, Marian Lulgjuraj $500, Alban Gjokaj $500, Prek Gjokaj $1000, Shoqata Kosova $1100. Mirës. John Ivezaj $100. Kurse familja të ndjerit Simon Palushaj, për vitin e kaluar që nuk kemi bërë fushat për grumullim e fondesh, $25,000, kurse këtë vit 25,000 tjera, $50,000. Në total $112,050. Faleminderit gjithëve.